ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka Jinglong scam, bat Jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban Sanya ka Lintia jongpi, ka La ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Ki khun ki hajar jong ka hima maharam hakalai potrek unai weng araja arbulai lakin mau buram ya ke lingku sngiyap jong sngap sings im ubelong we naki klawat ubeladan benta benya khun persya ya ka sorkar pareng hagani ke jungne buram hagasnong mau tengam ka belong kum kasnong tra jong sngap sings im la ya shim bentalang dus im jong ka hima maharam upa im nian rus im yong UMLA jong mau kerwat constituency uba Renington Lingdot Tongkhar, additional deputy commissioner jong Southwest Khasi Hills uba El Tariang, principal jong Sngap Sings Im College Dr. KK Ramsid, manager jong kurs Im Le uba Anderson's Im Le, ki dekat jong Khasi Students Union mau kerwat circle, bat ki khun ki hajar jong hima. Yang hả? Tahu. Usap sings im kahima maharam Shisha ulalong uklawan kari Aku riba ikat bunga it yapa Pasiki kurkirang kensai ki basyur Aku riba it balakar kudu blay Okat nu palong gerbang ha pertei Pakru plut ki jag ban riu par Kasih par boy uat Mensimba shinrang tu ban i Kumbalong ki klawat kari Tungin kendit ban riu tingkong ya jings ni Kang bakam nekan im kari bajad ban Aku riba in bala kerkudu blay. Ba, tidak fajar. Kalau ba, kadai hasnam kat kines ba, kandai puar. Baku kedebar hima, kadai mengelawat punya ba, kadang kami ini berdem. Pemik kerteng, lagu nuku peluru, untuk sanam. Inoy lajlet, lagai hima jungi. Kami bakin tak wei hima dari niru idon di kita. Buat nilap mau nudu. Usim skap 6M dari hok pada ekobram. Monobadi si monobadi bayakun itu kita mai itu lihat berpai sedikit. Kadiman don ke jingmut. Pangapuli kai ke history jong skap 6M. But hoi kadang ngasutuk kadang don ke jengka research ke bobot pakidang ele apa di museum skap 6M. But kapag nang ya yang tu kapag nang puli ng susu ba kapag hamkong san ya sabi day bu news iem kadai hamman gitu kijing tho bang i kiong ba udah bastard mau kom day ya sepang gitu kap hoi udah baklaim ke format dari kawai udah bang kering mai nga kadai kiong bastard but kata ka jing celebrate mentang seniru ba bang celebrate ya ka life jong snap iem kalong bang yo ya kani ka luka kaput saudong hima pan declare kadang kadang budi upri start ubalong enterprising apa nam kabar udah upri uba nang negotiate baru penukam ru ikabor patbor map patbor jebing banyo namanta ke jingba jungki pak nang sunong bat kiba hiya pateng sedien bat yangi hadu menta kumkani ka jabari Ngilayo bertre gini suro kumne kumbakalong menta hakabada kajing tre lang sa jong ka KSU da kajing Arab jogi basnong martau ya kita ki kendiat kensot ya kebam simlala berpenpoi lala berpoi menta barang sokman kajing kala ka bakrau kalong hakada ka sen balai ka bangawan yu kejat hang ne ngam sim wan syu da ka kejat layo banwan yaj da ka kali kata kada kajing kala ka bakrau hakabang yo i kajing kala hakada ka snong la kada ka snong ka barit hande yo i ya ka development ya kajing kala na ka po hot ngidon hang ne ngi kime lenti ba omde takat ne handai ondang don bon kijing kala ngidon lang hang ne ai kini ki officer na ka district ha kijing don jong iba tariang kum UPD bat kum juru IBDO
Isgo tenat memperkenal bagane ke sinong kini ki arteli ki sinong ki barit hangne tideiru na ki arteli konsumsi ki bai pher. Berkata kalong karani kor hang ta heser berkamo kurwat hangne. Ngiron kami ke jing trelang bar arteli konsumsi ban develop ya kene ke jaka. Bar nga syukwa perkenal bar nga kwa ban keparlu i ba tariang haka lebel ju i ke bai don haka district. Ban bo no ka proposal na ka skim DMF. Nak kata ni kawai ya kabangin sa yok banyak keren. Kalau orang yok ka fon, haka bangin sa keren lang bani amalera ni koru. Bangin pentri kam ya kani ka skim nang tay na surok lat nang tay na lat petung surok rangthong. Hadu hang ne lang bara ketung skim. Kwa finbo ka proposal ngin sa ngin sa persang bani keren lang yok pisa biang na ka DMF bani on pentri kam ka surok nang tay nakalat nang tay na surok rong hadu pa na poy hang ne mo tungam. Ikimel ti bangin dala ban lay kata nginyo i kajing kala haka bakan don kajing kala ka bakraw ka nga sinong haka bangin yo no da kasulogrong kumba ki pajba baro ki angnut bar kumba i principal liyo perkenmawing ibane.